Čovječe, ovo se sve nije smjelo desiti. A je. Ovo se sve nije smjelo desiti. Nije, da. Nije nam nikome nije smjelo. Čovječe, ovo se sve nije smjelo desiti. A je. Ovo se sve nije smjelo desiti. Nije, da. Nije nam, nikome nam nije ovo trebalo. I šta su dobili? Šta je ko dobio? Svi smo izgubili. A svi su. Dobilo je nekoliko stotina ratnih profitera koji su se basnoslovno obogatili. Da. A ovdje nam je bilo raketno, baki i kaptopera, novo. I tu je bio i Pejević. Jedan bio. Pejević, da. Pejević je bio i akumulatorna kamera. Pejević nije bio, Pejević je bio električan. On je, ali ne u akumulatorskoj stanici za tegljače, nego u akumulatorskoj stanici za prerotičanje. Jer to je uglavnom. A ona prava, evo, Kazan. Ubojno raketno skladište. Ovdje i ovdje imaš izlazi
После ќе ти покажам каде излегува во предполе, кај што се дели патна галерија А и Б и Ц. Koji je objekat? Čubo. За пунење теглјача. Само теглјача. Овде не е било воздухопловна, него за теглјача. Da, za tegljače koji su korišteni da bi se uvlačile avioni. Izvlačili avioni. I evo ti je pancirna kakva je prekrenuta. Ovo je u stvari vjerovatno najveća detonacija bila. Sva ostala oštećenja su manja. Veća su dole na ulazu koji je Još veća. Ona su bila preuređivana za MiG-29. Za 29, da, imali su ono široku. Koliko dugo traje? Vidiš ona tamo vrata? To ti je spoj za raketno skladište što smo vidjeli u ulazu. Gledaš kakav propust? Raketno skladište prije portalnog vrata. Da je ušao... Projektil? Ne, da je ušao atomski udar. Talas. Atomski udar. Probio bi tamo. U međuvremenu je bilo još 4-5 malih pancirnih vrata. Međutim, ovakva pancirna vrata su... Ovo je posebno građeno. Kad smo znali već da nas sigurno neće niko bombardovati. Požarni vod, ovaj mali otvorić je PP vod, stalno stavio crveni tegljač sa prikolicom na kojom treba i 24/7 bilo dežurno odjeljenje, jedno građansko lice na službi i podvojni vod. Stalno je to dežurno, gore je bila dežurana, pa gore da bude. Pravo ispred. Jel da ovdje je bio Surovac? Ne, Surovac je bio van. Ovo su bili za objekat. Surovac je bio van za vanjsko objekat. Ja sam ovdje proveo 89. i 90. Skroz tamo na kraju. Prva, druga kancelarija desno mi je bila vidjela. Ovdje je bio WC. Ova mala vrata je bio WC koji su koristili 125. i Parca. Netko, idemo u dvojkom pa na trojku da vide gdje. A ovdje, samo malo, ovdje u Parci, ovdje su bila ona limena vrata. Ono što ja objavljujem svake godine, dan 117. punka avion parkiran dođe, ovdje su bila limena vrata. Eno, vidiš onaj tamo, vidiš onaj prolaz. Taj prolaz je komando puka. Komando puka se mogu ući iz Parce i iz galerije C 124. Evo, ovo je prolaz mali Danielić, vidiš da je to sve zakopano. Ovdje dole, mi smo ovdje imali 120, 110, 220 i 380 volti, jer su neki uređaji na MiG-u radili na 360. Imali smo izvode za 110, za 220 i za 360. Ne 380, 360, da. Evo, ovo je puk, a posle sad kad budemo prolazili, pokažeš gdje izlazi ovo je komanda puka. Da mi zamalo eksplodirala granata. To bi bio uključeno. Da sam tad otvorio poklopac topa, ubio bi ovdje 20 ljudi. Zato što su mi donijeli top sa granatom unutra. Ovo ovdje, malo, ulaz na kontrolu leta. Ovdje se ulazilo lift i gore direktno na KT. Čekaj, da li je ovo? Ili to. To ti je, da. Pazite ovdje ruka. Ovo je ulaz na KT, a ovo je akumulatorska stanica avijatičara. Ili ona tamo, čekaj. Ne, ovo je već.
Tu je radio naš drug za bijeloj plastici i metali su bili srebrocrinčani, nisu bili olovni, nisu bili nikl kadmijski, nego su bili srebrocrinčani. U to vrijeme to bila vrhunac tehnologija, tako neće. Srebrocrinčani su u to vrijeme bili najbolji akumulatori, sada ovi litijumski. Čini mi se da im je oznaka bila 12, 28, svaki njih 21 je 2 akumulatora. Da. I predviđeno je da se može taj motor pokrenuti i na akumulatore, a da smo mi najviše koristili ovu zemaljski izvor napajanja, zvanu APU. Akumulator može u slučaju otkaza generatora da napaja 25 minuta po danu i 24 po noći. Glavni ulaz u komandu puka. Ovdje, odmah s lijeve strane je bio Arančić, Mlađo. Možemo ući slobodno. Glavni. Pa je onda poslije toga su bili Lukić, Rajko i Nedib Hodžić. Da, oni su bili ovdje den. Oni su bili desno. Ovdje je bio Pejić. A ovdje je bio prvo Mlađo. Prvo je bio Mlađo. Ovo je bila kancelarija. I onda dalje kancelarija sa pregradama, a ovdje je bilo tehničko. Safet, Pečenica, Mujo Asanović, Student Nikola i ova ekipa koji su bili pomoćnici komandanta. Grbić. I Grbić kasnije, da. Grbić je došao kad je Student otišao. Grbić je došao na Studenovo. Ne, Grbić je mehaničar. Grbić je došao na Pečenicu na mjesto. Pečenica Safet je otišao za Beograd, a Grbić Nikola došao na njegovo mjesto. I ovdje su bile kancelarije. Moja je bila predzadnja tamo na kraju kad sam bio u bezbjednosti. A skroz dole prije izlaza, posljednja su bili Nikić. Nikić je sada u Kraljevu. Tamo je bio video nadzor. A na kraju je tamo tehnički centar bio tamo. Da, Sa video nadzorom. to je bila šifrarnik. I tehnički centar u kojem je bili, Mu je bio ovdje. baš za video nadzor. Mali oni, Safet Pečenica, Nikola Student. mali monitor i u sredini bio velik. Safet otišao u I ovdje je Beograd, čak bilo tih dijelova, riz. Grbić došao Čini mi se riz. na njegovo mjesto. Pomoćnici komandanta za motore Zmaj, za struju, Student, speciste i kako se zove, Savkić je bio oružar. Pričaš o Studenu koji je poginuo Što je sa poginuo UPom. zajedno sa kad je Selak spasio, kad su Ročko i Student poginuli Nikola, da. To je taj. A bio pomoćnik komandanta za elektroopremu. Student Nikola. Student Nikola, da. Da on inače ovdje iz... Mi smo ga tu zatekli i cijelo vrijeme bio, za cijelo vrijeme našeg boravka, za svih 6 godina je bio to. Ličkog on je bio tu. Iz Ličkog, da. A ovdje je bila kancelarija, tu je dugo godina radio Tankosić. Tankosić su u penziju i naslijedio ga je Mlađo Narančić. Iz Riča. A živio u H16, njegov sin Veljko išao sa mnom, bio moja generacija. Imao i dole kuću prema Rijepšu, tamo on je napravio se vrlo. Je, tamo blizu odvajanja za skladište Račića. Jest. Evo vidiš ovdje što su ostale. Jer odavde se otišlo bukvalno kao da se bježalo. Evo sad malo. Bukvalno kao da se bježalo. Jedan bio za Kako ludilo čovjek. prvu srpsku televiziju, intervju i od kolege neke, sa mnom išli, ti vamo, normalno, kopam, ispred Titova slika, originalna, ne dirno, normalno. Je staro. El komandante. El komandante, tako je. Vamo ima, tamo je bretenja. To je stoji. Ima još jedna knjižica. Ovdje, malo niže, dole, su bile kasete za presovlakanje, za preslačenje starješina tehničara. Na ovome Simsu, na ovome Zadiću
malo niže dole. Tu ujutru dođemo, skinemo uniformu, ono sa šapkom, sa kravatom, sa svjetlo-plavom košuljom, obučemo tehnička odjela i onda svako po svojoj specijalnosti. Tehničari koji su bili specijalnost avio-oružar, elektro, znači specista i radioradar su vozili tegljače, a mehosi, mehaničari su sjedili u kabini. Jer nije bilo po PS-u dozvoljeno da se vuče avion ako nema mehaničara u kabini. Može se desiti da se otkači velika ruda i da se avion negdje zabije za udari glavu, u nešto. da. A ako je mehaničar u kabini, jednostavno pritisne kočnicu. Kočnica znaš kako je bilo na ti znaš ti da piše bilo. Neđo? Klima komora. Klima komora. Klima komora, da. Vidiš, mi smo bili svi po specijalnostima. Prolazili smo puta, koliko smo puta prolazili svaki dan. Da. Ako ništa drugo prema kantini da idemo. Bar smo 2 puta, puta 6 godina, Ima gore 150 puta smo, uopšte nemam pojma. Cijevi išle, ventilacijske. Baš me bilo. Ja to sad ne znam reći u luksima ili u kakvim procentima, ali je bilo jako svijetlo, sve se moglo vidjeti. Ako ti ispadne jedna matica, jedan zavrtanj, bilo šta ne ispadne, sve bilo je izuzetna vidljivost kao u sred najsunčanijeg dana. Zbog toga smo mi dobijali, mi smo imali veću platu nego naše kolege koje su radile, ne znam, na Batajnici, na Plesu, u Puli, u Skoplju, bilo gdje, u Kraljevu, u Tuzli. Imali smo dodatak na supersoničnu avijaciju i imali smo dodatak na specijalne uslove života. Da, vjerovatno to ostavljalo neke objekta, posljedice. Vještački zrak, vještačko svjetlo. Na primjer, Kostov, pokojni, naš drug iz Makedonije, on nije imao nikakvih problema sa objektom. Ja sam u par navrata bio dežurni objekta i ostao bi 24 sata, izađemo ovdje kod drogirani. Nije bilo dovoljno zraka. I onda kad mi počnu objašnjavati kako su avioni trebali zapuštati i rulati ovdje, mislim... Nemoguće, mislim. Nemoguće. Prvo, nije bilo dovoljno zraka. Drugo, nije bilo dovoljno kisika da se gorijeva, da radi turbomotor. Treće, to bi se toliko zagadilo izduvnim gasovima da ne bi moglo 2 mjeseca poslije se više ovo. Čak i u predpoljima, znači između portalnih i pancirnih vrata se to desilo samo 2 puta sa teškim posljedicama. Poslije je trebalo, pa Mujo je bio tu, Mujo je to u jednom od onih postova rekao, kaže, trebalo nam je mjesec dana da izventiliramo. Opet još jedna od urbanih legendi koje su se izmišljale posle rata, a posle 90-ih, posle rušenja objekta, da su avioni izletali iz brda. Važi. Raskrsnica. Evo ti galerije D, 352. To je ono gdje sam ti rekao da je vuku, pa okruža cijeli krug i odavde. Znači 124. i 352. Učionica 124. Tehnički sastav 124. eskadrile. Učionica, komandir tehničke 4, 124. i učionica 124. ili kako. A ovo je galerija D. Odavde je 352. izlazila isto na ulaz 3 i onda... Tu me sad nešto zanima. Znači, prema instrukciji za upotrebu objekta potpisao ga Viktor Bubanj. Da. Prema instrukciji za upotrebu objekta koju je potpisao Viktor Bubanj. Dobro. Avioni su trebali na 4 izlaziti van. Da li je tako bilo zamišljeno, pa se to onda mijenjalo, jer nema logike. Pista 5 ispada onda iz igre van. Ne znam koliko puta, zato što 352 nije bilo sastav puka. Mi smo s 352 ovdje samo dijelili, mi smo bili cimeri samo. Da. Dijelili smo zajedničke prostorije, zajedničke objekte. A nismo, 352 se uključila u 117. puk tek sa početkom vojnih dejstava u Hrvatskoj i onda više nije bio 117. puk, nego je bila 117. aviobrigada, ABRS. Nije bio LAP više, nego je bio ABRS. A moglo se izvlačiti 352 kroz ulaz 2 i vući tamo. Upravo tako piše u instrukciji za upotrebu objekta. Možda je bilo zamišljeno tako. Da. Ali to je u slučaju da se poletalo sa petice.
Znači petica je tamo. Da. Da se poletalo sa petice. To je u slučaju uzbune, rata. Petica je bila, ona je sada na teritoriji Bosne, tamo su oni ježevi i oni kameni blokovi koji prave granicu. I odatle je 352 trebala poletiti. Matančić, Da. sjećaš se njegove Kad je objave, uletio u maglu kad je uletio sa u maglu, Meglićem, a onaj što je pao, što se nije to je bilo Borisom poletanje sa Meglićem. petice. To je to bilo. To je da. bilo, Matančić je bio 352. On nije bio lovac, on je bio... Boris Meglić mu je bio ovo... Boris Meglić mu je bio komandir tvoj Komandir. prezivanja. Da. Matančić je strašan. I u tom letu mu je- Jedan elokventan gospodin par excellence, baš ono... U tom letu mu je on čak bio i vođa. Da. On je bio pratilac, Matušić. Zatvorili i adminirali. Kako otvaranje? Elektromotor. Ne elektromotor, to je dizel. Elektromotor je bukvalno. Da, vidiš, ja sam prvo rekao elektromotor, poslije sam malo krenuo da se ispravim, ali vidiš, neke stvari ostaju. I ona su projektovana tako da je u slučaju nestanka električne energije ona bi se sama zatvorila. Ali ne može otvoriti više nikad. Pazite, dečki, ovdje je klizavo da se nekom ne povedi. Ko je izvukao ove sve kablove? Znači, sirovina. To mi je Đađo pisao. Jednom kaže, dolazimo, nešto šetamo, ne zovi kad samo vidiš iz rupe izađe neki baci, ono... Specijala. Šta radiš? Ništa mi malo baka. Proverujem, tehnička kontrola. Evo, da. Ovo je agregat. Jedan od agregata, ja sam negdje našao podatak od 4 MW da je proizvođeno električne energije. Mislim da je to skupno. Ukupno su svi agregati. Da. Jer ovakav isto ima, ovakav sličan, dole na ulazu broj 1. Ovo da je 1000 kW, a na ulazu broj 1 625 kW. Ja ne znam. Da. A ovaj tu da je bio za nužnu rasvjetu, ovaj mali. Da. Ovo mijenja u takovima od zlasta, od udara. Da. Vidite tamo na ulazu broj 3, tamo je, znaš što ti je malo možda i od... Aleksandar, pazi. Pažem. Pogledaj kako ga je udar. Vidjet ćeš tamo na ulazu broj 3, ogromna za mazut cisterna, bile su dvije, jedna je uslijed eksplozije izbačena vani i te nema, to su isto opuhali. Ali da vidiš kako je ona zgužvana sva i kako je A vidiš ovaj čvrsto vezano dole sad se pojavio mazut i tu. Sada. I to je prošle godine krenulo kad su bile one velike vrućine. Ovo dvoje tu. Ovo je, mislim, za protipožarnu sistemu ovoga ovdje. Da, samo za agregat. Da. Samo za Ja mislim da je halonski. I svugdje su bile gore prskali, sjećam se toga. Jer ovo je, što se tiče motora, to znate svi, ovo je turbina, usisna grana, a ovo je izduvna grana sa druge strane. Ovo je bio dizel. Da, ovo je na masu. A na masu. I on je pokretan, prvo je morao onaj tamo što ima sa lijeve strane, prvo njega. Ovo je hlađenje vode i ulja. Da. Ova tu dva. Ali onaj, samo motor da pokrene da bi mogao ovoga da starta. Isto ne za omajce. I ja čak mislim da je on radio non stop, jer u slučaju da ispadne iz upotrebe da odmah povede. Koliko je korozija ovdje? Ćemo do tankova i zvijezde još. Idemo sada izaći na boju. Napravi. Nećemo znači ići do zvijezde, a? Gdje je do? Do zvijezde. Do zvijezde. Hoću, ajde. Nečko? Neđan, hoćemo do zvijezde otići? Ajde. Ajmo do tankova pa do zvijezde. Da.
Hoćeš ja ne gledam? Znaš li da ja ovdje nisam bio nikada dok je objekat bio u kući? Čuvaj ti glavu. Nisam bio u kući. Nikad nisam bio u kući. Nisam bio u kući. Jesi? Nisam, nikad nisam bio. Ovo je rezervat Zadnjevskog gori. Ima i plin. Ali nikad nisam bio. Po 100.000 litara ovdje. 100 tona. Jedan. Znači njih 500. Čuješ ti to? Pazite. Ovo je za Evo Ratko. sad je 5 ima. Ovaj dio je Vidiš ti koliko je to čelika, čovječ? Da. I to je, pazi, ovo je sve sklapano unutra. Znači po sekvenciji. Da. Ne govorim za ove Nevjerovatno. koji su ga krali poslije. Da. Vidiš ti koja je to operacija? Ali gledaj, Ali vidiš, ovo je neko stručan, nije siko da mu se ne uruši plafon na glavu, nego komad po komad. da, komad po komad je bilo, ona. Cigani su čuvaš. A ovog su fino obulili. Ovo je tu Ovo izgleda su i obudali do kosti. ovdje je izgleda i eksplozija odradila, jer ovo je Da, baš ovoga je poderano. da. Viš kako je zgužano. Ko papir. Znaš šta, tu mi je sad ono interesantna stvar, način filtriranja. Da je ovdje bio jedini aerodrom u Jugoslaviji gdje se koristio aqua sistem za filtriranje kerozina. Jedna razina vode bila u tanku i sva prljavština slijezala dole. I onda se povremeno moralo ulaziti i čistiti tu prljavštinu i da je onda na Željavi, zahvaljujući tome, bilo jedno od najčišćih avionskih goriva. Opće, gledaj, neko palio ove Neki svijeće. sljedeći pravilnik. Pazi glavu. Ja uvijek se miješam. Je li ovdje bilo za fotosekcija ili tamo gore? Ovo bi mogla biti fotosekcija, da. Ne, da, fotosekcija. Da. Ja uvijek to... Da. Ovo je bilo fotosekcija. Tu je Marijan Georgijev. Mobijak. Evo ovdje. Evo se. Prva lijevo kantina, ali tako? Tako. Samo molim vas, tišina, pošto ima vidite, slike diševa da ide. Ja ti kažem da i ima, ti meni... Sve bi više. Da i ne budi. Ovdje smo jeli kuhanu hranu, a u vanjskoj kantini je bili sendvič, burek i omlet. A ovdje je bila kuhana hrana. Ovdje je bila kuhinja, evo vidi se po pločicama, a je naprijed bio jedan mali šak, koja je bila prostorija za tehničare i tamo smo zajedno malo. Tehničari nisu, a vojnicima ovdje nije bio dozvoljeno pristup. Vojnici nisu vještali. Znači, kuhinja, Dragice, možemo... a vojstveno odsluženje vojnog roka nije bio dozvoljeno. Znaš kako ovdje ja sam... Ovdje su ulazili incidentno ako ga neko pošalje po kafu iz OCA Da, ili da. nešto tako, inače nije bio dozvoljen pristup. Ja sam tad bio na mlad, mogu pojesti.
od 7 jaja na oko i 4 hrenovke. Dragice, daj Emine. I ona dok ulazim viče, nema jaja, nema ti pitu. A piloti su tu u drugom dijelu se hranili, oni su normalno imali specifičan Imali su bonove. svoj obrok, zato što su oni morali imati... Nutricionistički raspoređen. Tako je, zbog toga što su oni ipak... Pa nalete oni svaki put prije nego što poleti, prije nego što uđe u kabinu, mjerenje pritiska, kontrola očiju, vaganje, sve kompletno i tek onda ide u tehničku uniformu, u letačku uniformu i na stajanje. Prije nego što uđe u avion mora biti super zdrav. Evo, staro pravno. I još jedna karakteristika aerodroma, nigdje nije bilo dozvoljeno točenje bilo kakvog alkohola. Nikakav alkohol, ni pivo. To je, ja mislim, za sve plave. Za sve aerodrome, da. Za sve aerodrome. E sad, je li ovdje bila zubačka? Nije ovdje bila stomatološka, uopšte nije postojala zvijezda. Ne, stomatološka nije postojala zvijezda. Bio je doktor, naš, regular. A stomatološka je bila samo u bazi, prva zgrada s lijeve strane kad izađeš iz komande baze je bila stomatološka. Doktor Dane je bio, a prije njega je bio Jakšić. A ovdje je bila doktorica Dragana Mišović, a njemu Raguž je bio ovdje i Makedonac Stojkovski, Stamenkovski, kako se zvao Makedonac doktor? Stamenov, ne, Stamenov je bio Đoko je bio Stamenovi 125, a ovaj nešto Stojkovski, Stamenkovski, nešto tako je bio doktor. A prije je bila doktorica Dragana Mišović, a njen muž, ona je bila specijalista vazduhoplovne medicine, a njen muž je bio načelnik saniteta, odnosno ovoga, ne saniteta, kako se zove to? Nemoj to, ne znam, mogu se Vojnička. Zvijezda se zove ovako upravo zbog toga. Zato što ima takav raspad. Evo, Taj mi tek krakovi, gledaš ovakav viš kako je to. Inače, sad nije ovo ovako bilo, ovo je bilo sve ozidano u krug. Da. Ja to znam iz jednog svog ličnog iskustva, zato što sam ovdje ušao, napravio 2 kruga i ne znam kuda ću. Kud ću izaći. I onda normalno za nosom prema kuhinji. Tako je najlakše. Gledaš li zvijezdu? Evo je, tu smo. Sad smo ovdje, u krug, u sredini. Evo ti kantina, ovdje. Da, pravda krug. Operativni centar. Operativni centar, evo. Bravo. Jel vidiš, tamo Operativni u centar. vrhu imaju stolce gdje je bila i ostalo i izostna priprema. Operativni centar u slengu poznat kao OC. Da, ovdje. Ovo je sve bilo povezano sa kontrolom, direktnom kontrolom i sa radarskim položajem. I sa radarskim položajem i sa radarskim položajem flota 377 na Raskošca. radi Kanada. Stikeri, crtači traga, oficiri za nalaženje. Ovdje je bilo odvojeno kao izvršna priprema, je ovdje je više zvorene stolce. Ovo je bilo srce aerodroma. Ako su oči bile kontrola lehta, odnosno produžene oči, radarski položaj Deševica i kod 377, ovo je bilo srce. Odavde se rukovodilo svojim operacijama. Ako odavde nije došlo zeleno svjetlo, nije moglo ništa proći. Nije bilo nikakvih donošenja nasumičnih odluka. I improviziranja. U avijaciji je improvizacija bila ravna. Ne, to je tako, što stoga pitanje. Da, bilo kakva improvizacija je bila ravno ubojstvu ili samo ubojstvu. Mislim, možda je pilot mogu improvizirati u letu ako bi se nešto desilo.
Ali što se odnosi na ovaj sistem rukovođenja i komandovanja i upravljanja, sve je moralo ići odavde. Sve što je izašlo, svaki podatak je izašao odavde. Nema tu šta. Šta? Improvizacija i rutina u Viju. Znači, Da, rutina ima pogotovo. check lista i doviđenja. Sjećaš se one priče što sam ja pričao, kad je Moljac ušao u Vijak, kad počeli ispadati šraf cigare na glavu i klješta. Mehaničar neki uzeo i Znam zaboravio. koji je mehaničar. Znaš koji je, da. Uzeo zaboravio alat u kabini. Negdje, spustio ga i otišao. I Moljac Na ušao, sjedište. a ispod, sa strane, nije mogao. Ne. I sad mehaničar koji ga je smjestio u avion, nije to primijetio, pilot, Fazlić Mirsan, nije otišao, poletio negdje tamo u letu i negdje je dobio ono, ne znam, da li naredbu, da li je to samo radio, da uđe u Vijak. Vijak je horizontalni let u kojem se avion vrtio oko sopstvene osi. I leti Moljac i uđe u Vijak, počelo mu letiti šraf cigare, plješta po kabini, dum, i pazi sad frajer šta će raditi. Sleti na keca, dorula do trojke, parkira ga, nečko je duži taj avion. Izađe ono, kaže, de vrati ovo me čije. Nije nikog prijavio, znaš kako bi to bilo ružno, kaže, da pilota povredi ili da ga onesvijesti nešto tako. Ne, bilo bi kazna malo ovako. Ali Moljac ga nije. I visinska odjela nisu imali čitač sa glasnih žica nego mikrofon. To je onak kao baterska podmornica, kad stavljaju one pilotove ronioce, tako se zatvarala na kacigu, na žlijeb, tlak. I nije imao čitač, na običnim je imao čitač na glasnim žicama. A na visinskom odjelu imao mikrofon. Da, s tim da je na običnim imao i onu masku i tu imao mikrofon. Da. Ali glavni bio i laringofon. Radio radar, uđe u kabinu, stavi ovdje, uđe i kaže proba na zemlji kako se čujemo. I samo čuješ ono petica. Je bila i laboratorija za izradu, pošto mi 21 je imao 3 vrste filmova. U sebi, recimo za Nišan, za Start, za Crnu kutiju i ove što su nosili i Varati. To je bila laboratorija tamo razvijanje. I normalno da se utrka sa Čovječe, ovo se sve nije smjelo desiti. A je. Ovo se sve nije smjelo desiti. Nije, da. Nije nam, nikome nam nije ovo trebalo. Šta su dobili? Šta je ko dobio? Svi smo izgubili. Dobilo je nekoliko stotina ratnih profitera koji su se basnoslovno obogatili.